Yagni benta jonga kubor la wanras pi daga fatafat online shopping store. Director ke DHSMI Dr. Amanwar hene ke janmi jika arpo pratrik unai tung aja arpo ula pensha helor ke jingja jong ilongkmi bemut balik hakun Hagenish Das Hospital. Karkum ke jet jong Dr. Amanwar ula ong bakamde bakim treban ajung sumari ni ilongkmi hende ke tang amar baladap ka isolation room kumtak labathai iban wan kamhadin. Kini ke jing batha kalong namar berkin haban pelai jing thia shwana ka benta jong I namar bini long kami iwana ka containment area berkumta haban bishab nya I shwaban pendrung shikiwe parki kamera ai jing sumar. Nama ngelawan yang juga berdas meneru masih nitip. Kalau ba ini di bawah nako containment zone, no. Di apprehension apa hospital ini kalau ba yo kidon yang ni yang dipang. Ngin pendrung iki hospital pintu bet pada sikit kuwi ganam lo. Ngidon ya ke isolation ward apa ganas das tambah kalada mo kalada tinggi lem nung yang dek meneng ya pet tinggi ong ba menta bakal apa ke stage kening ngidon cipun tadi containment zone de nomor bangibun bumi containment zone ngin hapan increase the number of beds apa ganas das at least kindawan kan long ba itu di bawah ni containment zone fai ki wan sangot kini banyo ka cakaban tiya ako organisas ngin test iki lada kilong negatif kamot kamdan di masyo ini tambah no ni hapan fikir ni hab long ataka ni hab long fikir takara ngin alit mene ngin aipet ngin aswit sa show tadi jintia kan mi sa khatsam tadi hak ka top floor kamot absent tadi jintia tigi ni staff na sumila appoint yaki la aktivit pada itu patient berkipat yang bala dah kilong kuno sawan biang itu pada ngina phone biang ini ngasih minganam dia ke address mereka phone kita disang balang di phone ini ngina phone biang ini ngina kawan yang lamki tinggal ayo ban buat iki biang hai di Jakarta ngina iPhone